الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الرحمة المهدى والنعمة المسدى صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله ومن والاه أما بعد هذا شكني ألغنده عزت علم ورنجه بدو جماعته أدي تي أمها لبوتي مسلم أخونا أختم أقول من إمن جوام متبي إبه متبي ورم ما متبري محفلك هني أقول من ميد واحد كذا كم قصدك فامي وانوتا ميريج مولي محفل إكما كتكا انتظام كره زينة تري كره فاوا كما كي دنيا के तारीख मिहातन देखुनु एम्मे बोडु एम्मे मैं एम्मे मतिवेरी एम्मे फुरिहमा शख्सियता भेगुतुम वाहक देखुमट्टका एकलेगे फाणुगे हक्कुगा अदि क़ियामत दांदे इफदा देवना इव्विस इंसानकु मि दुनिया मच्चा उफन नुवाने मैं मतिवेरी हबीब अल मुस्तफा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एकलेगे फाणशा एकलेगे फाणुगे अहल अस्हाबुन्ना एकलेगे फाणा तबावा हुरिहा एम्मेन नकी सलवाता रहमता नियमतुगे अहल वेरिं इफदा शख्सियतक इंसानु हसद वेरियुमा रुळि वेरियुं अदि इफदा मैं शख्सियतक इदि कोळ मसके कुरुमकी ए इंसानी तबीआ इब्बैकी हेव कबूल कुरा ए बलागन नमीहुं अनिब्बैकी इबामिहुंगे वमीर फसादवे इबामिहुंगे बुद्धि हलाकुवे इबामिहुंगे नफ्सु मुर्दार फवा इंसानु इबामिहुन्नकी दुआ कुस हेव कमे मैक कमे बलागन तैयार नुवाने बाय अलगोन मीरे कौतुरमा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हक्कुगा दक्कं हुरी वाहकतक देक्कुमुगे कुरीगा अलगोनुगे हितुगा जहिफावा नुवत अलगोनुगे मे बोडुफावा कमे ए मिफद मकामिग्गा अलगोन मेन्नं इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हक्कु फुरिहम गोतुगा अदा नुकुरेवे नतीवे अदिकिये अलगोन मेन्नं इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे कीर्ति कमा मूर्ति कम ज़र्रे मिन वरुस अलगोन मेन्न मिफद इम्मे मजलीहकुं हामे नुकुद्देवेने एकलेगे फाणुंगे वाहक दक्कं एकलेगे फाणु मि दुनिया मतीगे हेद कुरेवी फस्दलस तिं आहारो अलगोन मेन्न बेनु हेनि इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मि दुनिया मच्च दू कुरव्वा फवा कुम्मे दुआकी कुम्मे गडियकी कुम्मे सिकुंतकी कुम्मे लहदायकी एगा इंसानुन्ना रहमता नियमं एकुलेगेंवा इंसानियता आदम गे दरीन अदि एहम वस इम्हा मखलूगुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे फضलवंत वरिकमुं इमा नबियागे सबबुं नियमता रहमे अदि हिकमे फतुरवी आम वेगेंवा कमे इफदा बेफुलिंग इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगंडु अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुगा उजुर वेरिवे एकलांग हदरतुं अफू अदि कलांग फुस्सेव मन एदें इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हक्कुगा अलगंडा अदि अलगंड मंगे मुस्लिमुन्ना एकलेगे फाणुगे हक्कुगा फरवा कुड कुरे फवातीवे इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक्कु गोतुगा लोबी नुवई फवातीवे इमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे दिफाउगा अलगोन मेन्ना एकशीगे वा मसक्कते कुरैफा नुवातीवे हेनमस मी कुड वगुतुकोळुगा मी मदु अलगोन मेंगे मी मदु मिन्ने अल्लाह तबारक व तआला कबूल कुरेवुं ए दुआयकी कलांगे की अफू कुरवा रहमान वंत रहीम वंत मैंग अल्लाह अमे हालो बेते अखुन्ना उख्तुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सियत के मैं कमा मतिवेरी कमुगे वाहका अलगोन में देक्कीमा मीह का बुने विदान कले में ती कले फान ईमान वेगन ती बी मीहुन्ने एहम बी कले में दक्काने एहनी एहन शख्सियतुन ईमान वेगन ती मीहुन इफरातुगे मोळवाहका दक्का एहनमस अलगोन मितनुगा एहम बीमा अलगोन में इस्लाम दीनुगे इल्मु वेरी इमाम दक्वाफा वाहकता ए रणा रिहिन जरी कुरेवेन जे फदा मतिवेरी वाहकतके अदि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक वेगन वाहकतके नमस ए वाहकतन अलगोन मितनुगा जीनतेरी मितन जीनतेरी कुरा कन्नु गेन्ना सबकी ए अलगोन मेन्न फुदे हेनमस अलगोन
tielo boite akhunna ukhtunna hissa kolen beenumani algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyata ekashigen nuwa gota muamala kura wahaka dakka liye hada mihun e jahilunna hamen algon men kommes dohegga kommes siraga for kodin mattaka eba mihunge kabafa kufra shirkuge imamu adi emihunge ilmu erinna emihunge philosopherun emihunge liyun terin i'tiraf we ebbaswe nimifawa kame mi duniya macca mihatana fonunu emme ma mativeri shakhsiyataki kaytu rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamga kaytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dina gwalumge kuriga kaleg fanu arabi karaga mashhur fawani as-sadiq al-masduq genamu ei ekale fanuge kuriga evves insana ka dege fawge evves insana ka nudi be laqabe tedweri kamuge laqab al amin amanat teri man insana ekale fana haqwe wegin wa laqabe makka ge mushrikun din laqabe ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam dina gowalum makka ge mushrikun ekale fana khilaf wege wagutuga hiraqul azim ar-rum rum ge rasge fan rom ge ras gefanu abu sufyan enage jamaatu ge mihun gengussa suwal kuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameduga ekale gefana ki ekale fana kurwa da'wa ekale gefana makka ge mushrikunna oin hasadaweri kama ararun gandu ge bodu kamun ekan olum filu mattaka abu sufyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameduga kurawun suwal tawge jawab dinumun kike to hiraqul rom ge ras gefanu idalu enage dulu nukudi komba hetto algon menge terege divihi bahun kiya ule insana ku mak kurumattaka enage mativerikam bayan kurumattaka emihege faado e femboegen huri miheke mane ki insanege emme bodan insanege khadima ka wuman emme bodan insanege khidmat kora enen iman ve ene kiyam vegen huri insana ka wumattaka bune bahe hiraquluge dulum ena beru kori ena buni timanna ekalege faanu gari hu gahuri nama kalementi hadahen ekalege faana idikolwe nugatim hai timanna ekale faanu gari gahuri nama ekale faanu ge fampul do efembui muhe Allahu akbar mi mu'minen nun geta najashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman wegen tibi ashabe kalunge jamaa gengo se ekale faana meduga suwal kuri emme faun najashi ge dulunu kudi komba hetto kayturman nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam gennawagan wa ekale faanu geneste wa risalataki isa alayhi salam geneste vi risala fada em masdarakun nukum fawa ekacche kamuga adi tebe fulun adu asafim amerika ya europa asia ge muslimun nennu kafarunge imamu ebe amihunge shakhsiyat tawge kurimatiga bolamba ruku kura darajage bodati shakhsiyatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki mihatana duniya dekunu emme adul veri emme insaf veri emme mati veri man furihama shakhsiyat kamuga wani i'tiraf ve ebbas ve liwaf hembima adi adad dandem ves adi qiyamat dandem ves duniyege emme man moleti warugada shakhsiyatunge listuge emme matiga abadu ves fevi fawani muhammadun sallallahu alaihi wasallam algon mennaka mi kafarunge nuata philosopherunge nuata wahakaliya mihunge bastake beenumen nu hagigatuga ehni algon menge rabb subhanahu wa ta'ala ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge veri ilahu alam takuge kainatuge veri ilahu subhanahu wa ta'ala ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam devwa fa tazkiya fude Allahu akbar man Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana meduga wahi kurwahwani وإنك لعلى خلق عظيم كليك فانكي ما متيوري خلقك متيجا ما متيوري أخلاقك فريك الله أكبر ألغنو إم حادثة كيا دينو مفهوغا ميتان دوكو دانا ألغنو جهين عزة ترين نتكا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هجرة كوربون كليك فان غاري هدية يهودية ابن سعنا نمك كيامي ena gosta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunani e muhammad gifana kale gifanu muda beenume kale gifanuge ashabe kalum war faqire timanna daranya kale gifana fasa kol difana me waki muddate gada kuragota ebas mo fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e fasa ge ehi daranya gotuga ena di
ekamaku efasa enen ambura denje muddatun nujhenis en ambura atwajje efasa hodu mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidun nabawi ge terega waniko emiha wade waran hadi huturko waran adaba khilafuko bunani e muhammad ge fana timannatun daranjani gilare ambura deshe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hini wanna kurawwafa hadisul kurawani vidalwani kale timanna efasa dini meveni muddate gambura hoda kannu hama ehin vidaluma ku anikka evvore bara kale mennaki kalege faanaki mihun gatun fasa naga fasa nude ulai mihike kalege faanaki mihun ge fasa forwa rakka ko makaru hada mihike kiyan hadi huturu ibaratun e kalege faana dimala wahaka dekki e kalege faanu hini wanna kurawwafa hadisul kurevi kale waki muddatakan atuliche muddat hamoyima deego tasheti ban kale umar ibn khattab radiyallahu anhu mi manzar ballahu e kalege faanakan nuhure wonu hini iman kan hudday nude algon menge ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge abura izzatan buru aragota evves mihaku muamala quranama ekan algon men hajam ko gen alano da tibek wagutum vidalun allah ga rasula mi kafir kale ge bokanda den timman kale fana hudda devwash rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi algon menna muli duniya fude huriha kam ge kale fanu mekam fude emme waha kevis ekam ko miyawure ma gina foriha ma mati wahak da tibe fulu mire adwasawan kam ge yaqin an algondan ebe hadisul qurawi uhibbu an ta'murani bi husni al-ada wa ta'muruhu bi husni al-iqtida e umare timan kale ge fanu beenu wada ganoni timan kale ge fanu lobi wada ganoni kale timan kale ge fana heyogotuga enaga hakku ada kurman amur kurashe adi enaya timan kalege faanu gari hun enage hakku heyogotuga riveti magun hoduma amuru kurash Allahu akbar kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hakkuga mu'minu e kalege faanu ge hakkuga ruli annan jehe e kalege faanu taka qurbani denje ekam kommaga kunto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhi wada gannawa gota e kalege faanu ki rahmatan lil alamin e rahmatu ge tereng e kalege faanu ki emme mati weri khulqu ge ahulweriya ehmi ma e khulqu ge tereng rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hisaba kanta diumun ibnu sa'na mi yahudi miha mina miskit terega adugatukun halelawa hadam fashaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalega ruliyasgen adugadukura komme faharu ekade fanu hiniwanna kurawani komme faharu ku hiniwanna kurawani ekamuko ekade fanu hunne ekade fanu ashabunge meduka ekade fanu ge munu fulu matin kiriya nuruhumuge isharate velara ekade dostan enamais ei rahmatul muhda man allah alam taka rahmatika mugafanu man nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale fanu emiha ga atuga hippa wagen wadagen kale fanu ge gandu wara kale fanu kotir kola wade wadaganwa enage hakku ada kurawwa ena neroni emiha kihine to hedi ibnu sana yahudi miha wagutun etanuga ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kiya islam wani e fawga kige to ena buni allah ga rasula timanna tawratun kaleg faanu ge sifa fulu takkiya bala fime timanna kaleg faanu ge kiban haqqu nabiyya kam ge emme fawge khatamun nabiyyin emme fawge nabiyya ge huriha alamat feni je emme alamat fiyawa ya alamataki idha ughdiba ازداد حلما اسفاكي اما نبي صلى الله عليه وسلم کے کرمتی کے کلیگفان کے شخصیت میہ کو اراگنے نوت جاہل وے گنگن کلیگفان روڑی روا کلیگفان کوفا اسکروا کلیگفان اندگو کرا ورکن کلیگفان حلم ورکمگا اترو وڈاگن esifa miyadu timanne fenuniye hemwi matimanna islam wiye timanna mikan kuri kalege fanu gaga esifa hurito belumattake Allahu akbar mimati veri ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalege fanu ge shakhsiyata amerika miha kuyes europe ge miha kuyes divesse wies ema shakhsiyatan abu wahib nafimun emiha ki jahile moye seken emiha ko islami courtum adabu eri kurwanje emiha ka haqqu saza denje e saza nudebunas algon me nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haqqu ga efada mihunna adawa terikan bawwanu adi efada mihunna idikolan ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ma siyarata ekale fanu ge haya polo mistakunna anga dena ei ilmu erinna salih rangal muslimunge gotaki
emihum fada jahilun kam ga umennu Allah subhanahu wa ta'ala algonasha algon menge emmeha lobueti muslimu akhunna ukhtunnan adi duniyage emmeha muslimunna he tawfiq devwa ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge magu hingumuge tawfiq devwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.